Ekipa naše emisije prisustvovala je svečanom predstavljanju refoškovog deserta sa belim tartufima. U proizvodnji ovog jedinstvenog proizvoda vinarija Palmieri udružila je svoje snage sa opštinom Trzin, Fakultetom za dizajn i Fakultetom za biotehnologiju Univerziteta u Ljubljani. No, dame in gospodje, lepo pozdravljeni na današnjem posebnem dogodku, kjer smo se srečali, da vam predstavimo primer dobre prakse in sicer sinergijo razvoja znanosti, visoke kulinarike in gospodarstva. Iz te sinergije pa je nastal refoškov desert z belim tartufom. Dovolite mi, da še posebej lepo pozdravim predstavnika Biotehnične fakultete, profesorja dr. Janeza Hribarja, dr. Rajka Vidriha, gospod profesorico Nado Rožmanec-Matičič, dekanjo Fakultete za dizajn, gospoda župana občine Trzin, Petra Ložarja in gospoda Matjaža Zormanja, direktorja podjetja Palmieri. In seveda tudi vam, dragi gosti, hvala, da ste prišli. Refoško likeri proizvode se isključivo od slovenačke sorte refoško, meda, ruma i šumskih borovnica. Matjaž Zorman, vlasnik vinarije Palmieri, otkrio je tajnu svojih vina. Danas možete probati refoškov desert sa vaniljom, sa medom, klasiko i sa belim, impozantnim belim tartufom. Dobro, i to je sve rađeno od autohtone slovenačke sorte, je li tako? O kojoj sorti je reč? To je, svi ovi sastavki u vinu su svi iz Slovenije. I recite mi još nešto malo više o tim vinima. Koliko je to posto alkohola? Kad je najbolje da se degustira ovo vino? Da li onako na kraju uz slatki program, uz deserte? Ovaj desert ima 11% alkohola i možemo ga uvek konzumirati kad god, umjesto svakog deserta. Da, mi smo se danas upoznali i sa kuvarom koji je bio zadužen za stvaranje ovih izvanrednih ukusa i takođe sa učenicima koji su se uključili u ceo ovaj program i da naprave ove divne etikete koje smo videli ovde. Pa mi recite kako ste se odlučili baš za ovu etiketu? Pa imali smo stručnu komisiju na Fakulteti za dizajn koja je analizirala sve ove projekte svakog studenta posebno, sve u, kako da kažem, iznutra Fakultete za dizajn i komisija je pobedila. S obzirom da ovo jeste malo više žensko vino, tako da se i uklopilo. Tako da to je stručna odluka, nije to moja osobna. Najkreativniji radovi studenta sa Fakulteta za dizajn iz Ljubljane prikazani su na ovoj svečanosti. Studenti su preneli svoje viđenje aromatičnih vina u likovima dela koja će krasiti boce vina vinarije Palmieri. Če dovolite, da vam razložim filozofijo za mojim oblikovanjem, jaz sem se uprla na dejstvo, da je to neka edinstvena pijača, ki je še ni na trgu, da je to produkt, ki ga bojo kupovali ljudje z malo več denarja ali pa z malo boljšim okusom. In na ta njihov dober okus apeliram že na tej etiketi, ki izraža eleganco in prestiž. Uporabila sem motiv, ki je dokaj pogost pri tovrstnih produktih, ampak obenem sem vnesla neke nove elemente. Vidimo teksturo plutovine in pa grafični element, ki tukaj v tem primeru nadomešča to steblo, obenem je pa to začetnica imena tega produkta. Torej, moj cilj je pritegniti potrošnike s tem, da se takoj povežejo, ko vidijo nek njim znan motiv, obenem pa, ker ta motiv vidijo v neki drugačni obliki, jih zintrigirati, da poskusijo to pijačo in vidijo, v čem je njena posebnost. Obratila nam se i gospođa Nada Rožmanec-Matičič, dekan Fakulteta za dizajn iz Ljubljane. Dizajn je vsekakor izjemno pomembna strategija in implementacija dizajna in dizajn menedžmenta v podjetja predstavlja v razvitih državah in v podjetjih, ki so uspešni izvozniki, ki plasirajo na trg inovativne izdelke, sisteme ali koncepte z višjo dodano vrednostjo, ki seveda pomenijo tudi neko novo inovacijo, je dizajn strategija tista, ki lahko pomeni večjo gospodarsko rast, lažje implementiranje izdelka na nove trge in pa seveda dizajn komunicira z ljudmi. Proizvod Palmieri je posvećen premium segmentu kupaca. Staklena ambalaža je 375 ml.
Palmieri je mlada vinarija koja se prošle godine pojavila na tržištu i privukla veliko interesovanje ljubitelja aromatičnih vina. Njihova vina se mogu naći u Sloveniji, pre nekoliko meseci su počeli izvoz u Austriju, a planovi su da se u toku ove godine plasiraju i u Srbiji. Slatki recept sa Goksom je televizijska emisija mog kolege iz Slovenije, tako da je on između ostalog i zadužen za stvaranje ovih divnih slatkih ukusa koji se nalaze u ovim aromatičnim vinima. Upravo se završilo predavanje, pa mi reci kako si uopšte došao na ideju da spojiš vino i aromatično ukus? Zdravo svima, moje ime je Goras Potočnik, znači kako smo već pričali imam neke emisije, bla bla bla, ali nije samo to. Znači ljudi me poznaju ko kreatora ukusa i u biti ideja nije bila moja, tako da podatak nije točan. Ideja je bila u biti od gospoda Matjaža. A ti si tu ideju sproveo u delo? Ja, on je htio da spoji u biti vino, refošk vino, kroz desert, kroz tostoriju sa tartufima. I sad, mislim, dobiješ to ispred sebe i čovjek ti reče, hajde, uradi nešto, ne? I kako se to radi? Evo, jel možeš da nam otkriješ tu malu tajnu ili recept tajni? Jel možemo da znamo? Razmišljaš, ok, šta ide sve uz, kako možeš to da spojiš, uzimeš čokoladu, uzimeš vanilju, uzimaš med, probaš 5-6 varijanti i onda na kraju, kad se fino sve ohladi, kad postoji, dodaješ tartuf, u nekima sam već kuhao prije tartuf, i onda na kraju probaš ali to testiranje u biti traje dan, 2, 3, jer u biti ti probaš 2, 3, sama znaš kako je s parfemima recimo, ne? 2, 3 pomirišeš, onda... Već izgubiš... Ja, feeling, ja, to. I ista stvar je tu, znači ti trebaš ukus, ta pravi ukus, znači tačkica na kraju. Majstor kulinarstva iz Slovenije Gorazd Potočnik, koji je posebno specijalizovan za slatkiše, napravio je nekoliko različitih ukusa da bi se vlasnik vinarije, zajedno sa stručnim timom, opredelio baš za tartufe u vinu. Osim toga, ovde možemo da probamo na drugom štandu pivo od čokolade. Reci mi nešto više o tome, kako je to pivo? Pivo od čokolade nije baš pivo od čokolade, teško je to reći, jer pivo je u biti od ječmena, od žita, ne? I to se kuha i sad, pazi, vrlo dobra fora. Ja volim čokoladu i volim popit koje pivo. Ja, koje ne volim? I volim popit koje pivo. I sad, mislim, ako popiješ pivo i radiš čokoladom, šta tu očekuješ sad, ne? Mislim, šta se očekuje? Znači, svi ljudi kontaju, haj Goras, valjda ćeš raditi nešto, ne? I sad, ideja je da uradim na kraju pivo koje će imati ukus po čokoladi, jer problem je, čokolada ima masnoće. I kad pivo vrije, kad zori, znači ta masnoća ide na vrh i zatvori prirodni proces zorjenja. CO2 se izvuče se CO2, znači pivo vrije. I sad, mislim, ako razmišljaš, ok, na vrhu se uradi masnoća i to je kao neki filter i zbog toga je to vrlo teško uraditi. Znači, radimo na tome da bi uradili stvarno čokoladno pivo koje bi bilo nježno, lijepo, fino na kraju, lijep ukus da ostane. Slatko, to će sigurno žene i mnogo više voleti, s obzirom da nisu neki preterani ljubitelji piva. I reci mi za sam kraj, s obzirom da vodiš emisiju u Sloveniji vezano za slatke deserte, predloži nam neki slatki desert koji se najbolje kombinuje uz vino, recimo sa tartufima. Aha, cool. Baš za današnji dan sam uradio makrone sa refoškovim desertom sa belim tartufom i makrone sa čokoladom i gusim jetricom, guseja džigarica, znači ukus toga, ludo. Ali priporučujem kolač od čokolade, nježan rahav kolač od čokolade, kojeg na kraju zaliješ sa tim istim u bistvu desertom. I na kraju dobiješ lijep ukus, teksturu čokolade i valjda šta ostalo, tartufi, vino. Odlično, Gorazde, otvorio si nam apetit, tako da idemo odmah da probamo to što si nam predložio. Hvala.